King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti, anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Sopan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungye ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Philip and Daisy Nulu, Billy Joe Roque, Nonong and Vanji Torres, Roy Ocampo, Wayley and Midel Mendoza, Emily Garcia, Ray Bolos, Rich Anthony Takashima, G. David, Romar and Joanne Gamboa, Josie Inco, Jose and Juliet Rivera, Lucy Songlao, Joyce Mendoza, John Paul and Jerome Mendoza, Willie Layug, Ching Clemente, Rolando Flores, Boy Bigian, Liberty Garcia, Ricky Giao, Antonio Salonga Sr., Juanito Kayanan, Carlos Sichon, Magdalena Layug, Corazon Ocampo, Billy Joe Roque, Jeffrey Roque, Rodolfo Roque, Nicolas Reyes, Dante Dionisio, Brian and Cheska Sunglao, Emiliano Marquez, Cecilyn June Bisda, Eliser and Susan Ramos, Philip and Daisy Nulud, Eugene and Jonah Labuquas, June Arnold and Melody Calzado. Para kim pangasubaling kayadunan dari Ashley Chia, Princess Serrano, Leo Campo, AC Soriano, Susingan Melody Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Angelic Sahagun, Rita May Ortalis, Alma Gasa, Esther Gasa, Bong and Bay Navarro, Nel, Arlene and Ferdy Nuki, Tucson family, Reyes family, Noel Flores, Levi David, Elvira Flores, Antia de la Peña, Miko Espiritu, Marlene Inco, Edgar Gasa, Rosario Mendoza. Para keng Kapaldananda, Moyan Rio Gasa, Maria Cortez, Maricel Granda, Rene de Mesa, Melchor and John David, Epifania Liangco, Marivic Manigas, Annie King, Felix Dizon, Gloria Dizon, Jordana Mezzetti,
Erlinda and Pedro David, Victor Lagman, Ben Lagman, Marlin Manlutak, Anthony Parico, Enrico Magtoto, Giro Michael Maniago, Celerina De Leon, Noel Limin, Chris and Lulu Kroll, Maria and Jesse Sida, Gerson Sr., Nora Pagyo, Arsenia Inco, Edward Roque, Ricky Lusung, Remedios del Pilar, Teddy Calma, Mario Gatus, Domingo Sharon, Marlene Gadi, Luz Kulala, Joseph Gosum, Grace Manabat, Apong Ustagwan Lao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Priscilla Aguilar, Helen Romero, Consuelo Mendoza, Marcel Cuenco, Maxima Vitug, Kit Villa, Richie Rivera, Orlando Colala, Nancy Furigay, Orit Ofstein, Leonelo Venceslay, Luciano Aguiluz, Tita Inco, Rubes Family, Eloy Perez, Arsenia Inco, Edward Roque, Jacqueline Saise, Aling Magdaleno, Redentor Yabut, Reynaldo de la Cruz, Agatha Jolaso, Ernesto Angel Jr., Micaela Tala, Joel and Irvin, para kay Caladuada, Celestino Jr., Maria Nelia, Pablo, Maria Luisa, Elvira, Pedro, Wilfredo, Maria Luisa, Dominic Jr., Jose Corazon, Erlinda, Cecilia, Juan, Anatolia, Norberto, Mark Anthony, Juanito, Sixta, Benaventura, Benedicto, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Cora, Humbilina, Nuring Pido, Ronnie, Jesse, John King, Among Popong, Soilo, Catalina, Gregorio, Mylene, Magdalena, Teofila Coronel, June, Agapito, Junior and Senior, Carmelita, Luz, Natalio, Maxima Raimundo, Merades, Bernabe, Pasita, Maria Jose Remillo Milagros, Antolin George Policarpio, Victoria Danilo Menda, Herminio Donardo Domingo, Alejandra Delia Alma, Rita, Elizabeth Leonisa Magdalena, Ruby Amado, Rudy Fernando Adela Jose Macario Juanita Lorenza, Pedro Jose, Elocadio Beatriz Ruming Soledad, Leon Ray Remy Pising Michael Tim, Ramon Maxima, Francisco Marina, Erlinda Orlando Purita, Boy Amor, Alfredo Walter, Policarpio Maria, Niño Honofre, Justina Carolina, Luz Biminda Bonifacio, Teresita Jose Rodolfo Lucina, Getulio Sr., Benito, Zenaida Ricardo Pedring, Arlene Andres Marina Francisco Maria, Arturo Marvin, Rufina Teodulo, Carling Resting Aurelio, Ernesto Benita Pacifico Jerry Alice, Ruben Evangelista Victor Mariano Santiago, Father Leo Manalo, Placido Merenciana, Jose Maria Remedios, Benigno, Jose Jimmy Risa, Remia Vicenta Cecilio, Jimmy Risa Felix Lucia Juanita, Corazon Pineda, Sominador Igasa, Amado Miguel, Miguelito Marina Benedicto, Marina de la Cruz Sami, Gina Marina, Marlen Arnosa, Maria Macario Gosum, Resencio Remillo, Liborio, Bienvenido San Antonio, Amalia Leonora,
Martin Agustin, Marian Roberto Nemerato Benito, Seferino Primitiva, Martiliano Cesar Grace Barbara, Alfredo Moises Rodrigo, Elisher Rapi Vista, Raydante, Victoria Leoncia, Bernabe Pasita Maria, Jose Remillo Milagros, Antolin George Policarpio Victoria, Danilo Menda, Herminio Donardo Domingo Alejandra, Delia Alma Rita, Elizabeth Leonisa, Magdalena Rudy Amado Fernanda Adela Jose, Macario Juanita Leonza Pedro, Jose Beatriz Elocadio Romeo, Soledad Leon, Remy Ramon Rey, Dising Armor, Boy Maxima Francisco Marina, Erlinda, Orlando Purita Magdalena, Aquilina Luis Agustino, Georgette Jose Maria, at karing sablang kaladwa kayong purgatorio, lalong-lalo na datang ala ng makaganaka po Karelo. King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kay kayungan. At kaya kaan timurin. Kalaguran kong kapatid, daon ta sa guliking Dios, hinggang pagalta mo, hinggang puyat tamo, hinggang pipagobran tamo, hinggang kapag nasanta mo, at ding sablang panalangin tamo, para kaniting parokya tamo, at para karing familia tamo, at para king mabilog tamong bansa. Tahimik talas sa guling idawon king Dios, detinggang pibandyan tamo, denggang pangahalagahan tamo, karing puso tamo. Ikaing mahalagang dili kimbiyemi o Ginoo, ning manintun kepang aliwa, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Sabi mo Ginoo, panintunan miya pamo ing kekang kayaryan bayo ing sabla, ning manintun keng aliwa pa Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ikaing babye kapanatagan lub kaya kami Ginoo, neng manintun kepang aliwa pa Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Dios amayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katasana king bie alanganga. Amen. Abi-abi tayo pungining purian hingginong Diyos.
Manalangin tamo. O Dios ay bami, inkarnasan mi ketiking yatu, maralas magugulo kami, aburido kami, uling mialiwa ke pagnasan at mialiwa panintunan kembie. Ituro mo kami makananong maging payapa at tahimik, ing sana panintunan mi apamu ing kaburian mo kembie mi, at ganaganang grasya isunod mong ibiye kaya kami kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king mumuna ng libro, ding ari. King gabaon, ning inginu, pepakit siya, king metong apaninap, kang Solomon, misa na bengi. In Diyos nga na, adwan mo nung nano, ing buri mong ibeko keka, Solomon may kibatya. O ginong kakong Diyos, giwaming ari, ining kekang talasuyo, akalili ng David ay pako. Dapot metong kupang bayong tubong kayanakan, haalang sibukan, kim pamumuntukan. Iningkekang talasuyo, biglayang at subusal nitang kekang balayan a pinili. Metong nga balayan, abining maragul ay laabilang ni abalak nung pilanlaring keyang memalen. Pagkaluban ming metong apusong biyasang talastas, iningkekang talasuyo, banang balong kilalanan, ing pamialiwa ning mayap at marok, uling ninong makapamahala, kaniting balayan, mong totong maragol. Ketula ning Ginoo, king Solomon, adwa na iti, pauli ning iti, ing inawad mo, nga na ning Ginoo, at aliwa ing makabang be para king kekang sarili o pibadyan o ing bering kasalang mo nune inawad mo ing manalastas ban akilala nung isang metong matulid keti at ngeni mo rin daptan ko ing aduan mo dirinanda kang metong nga puso biyasa at matalino aeko binye kanino man bayo keka at kaybat mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Kalugod ko, king batas mo Ginoo. O kalugod ko, king batas mo Ginoo. O kalugod ko, king batas mo Ginoo. O kalugod ko, king batas mo o Ginoo. Kalugod ko, king batas mo Ginoo. O kalugod ko, king batas mo Ginoo. O kalugod ko, king batas mo Ginoo. O kalugod ko, king batas mo Ginoo. Ika mong bukod ing pagdulapan ko, o Ginoo. Pangako kong maminto karingutos mo. Ipaygit ko la ringutos mo, king pilak at ginto niting yato. O kalugod ko, king batas mo Ginoo. O kalugod ko,
king batas mo, O Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. Bustan mong hingalang kupas alugod mo, iyang mamatula ka na ako. Antimoing penga ko mukha ko, akekang talasuyo. E kumate nunging lunos, ibiye mo ka na ako. Uling matutula ko, karing kautusan mo. O kalugod ko, king batas mo, Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. May king ginto at gintong puro, ing lugod ko karingutos mo. Inya ka kulang tutukyan sa blamong tuntunan. Ot dapot kasaman ko, inge matulid akararaptanan. O kalugod ko, king batas mo, Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. Tunelang makapagmulala, din kaya kang turo. Inya pamintuan kula, king mabilog kong puso. Babyesala karing tao, ing pangapalinora ring kaya kang amano. At babye kabyasnan karing alang balo. O kalugod ko, king batas mo, Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, O Ginoo. O kalugod ko, king batas mo, 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 Ginoo. Pamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, baluta mo karing sablang bage, ing Diyos darapatya, para keng ikakayap ding malugod kaya. Ding inaus ng pinili, agpangking kayang parasan. Ila ring kayang pinili, manibat pa, kanitang minuna, at telaga ng maging tunay ng kawangis, ning kayang anak. Baning kayang anak, yang maging pangane na, ding dakal ami kakapatad. Hinaus na laning Diyos, detang telagana, para kaniti, at pepabanala na la naman, ding kayang inaus, at dekayanan, king kayang kaligayan. Ingamano ning Ginoo, salamat kin Diyos.
Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam masalese, karingamano ning anak mo. Ing Ginoo, manatiliya kekayungan, At kaya kaan timurin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. I Jesus nga na karing kekaldan, ing kayaryanan ning Dios, kawangis ne ning pibandyan a makakutkut king gabon. Mi paintagon akulkul ne ning meto nga tao, timbunaning pasibayo. King tulana, mekoya at pisalina ing sablang kayatinana, at kay batmigbalik ya, at seline ing gabon ay ta. Antimurin ing kayaryanan ning Dios, kawangis ne ning metong amanyaling mga mal a perlas. Inyang mekatuklas siyang metong a perlas a karaniwan legwan. Mekoya, pisalina ing sablang at tsukaya, at seline iting perlas. Ing kayaryanan ning Dios, kawangis niya naman ning metong alambat, aninatya na king dayat malat. Menikwayang sarisaring klasing asan, anyang mabayat ne, ginuyo deng sinake ring magliligo king pampang. Linuklukla at pikakawani dala ring asan, tinipon dala ring maya payasan, karing karelang lunalan, at inugsedala king ring asan a eda malyaring apangan. Makanya ning sasabyana king kapupusan ning panahon, datang laring anghel at ikawani dala ring marawak a tao karing mangayap, yugsedala king makakulong pugon, karinla tumangis at mitigis ayipan. Aintindihan nyo, ing eganaganang yan nga nang kinutang Jesus karela. Aintindihan mila ngarang may kibat. Anya nga ng Jesus, nung makanyan, iti ing buri ng sabyan, king ing balang eskribang maging disipulo ning kayaryanan ning Dios, kawangis ne ning metong ami bale-bale, ami milulwal karing bage bayo at lawon king kayang simpanan. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya pa abak po kaya kayongan. Kumusta ko po? O titsura ko man eme pagal. O tatsyo ko paketi. Okay. So pasibay po, dakal salamat po kaya kayo. At walang klaseng taong pasalamatan ko. Mumuna po ikayungan, lalong-lalo na ring mig-serve kayong pisamban napon. Kadwa po ring kabalenta mo karing aliwang bansa, lalong-lalo na retang ginawa may masa karing first reading daring misa tamo. Pasibay po, taos puso kong pasalamat kaya kayungan po. Munta tatambing kayong pamamasa. Burida ko pong ausan pansin ketang mumo ng pamamasa. Sana yun ay sigurong daramdaman ini, waning ay na makaing pansin.
ing mumo ng pamamasa tungkol ya kang Haring Solomon. Haring Solomon, anyang gewaning hari ning Dios, nga naning nga pong ginukaya, nganing hari na ka, manyad ka maski nano, at ibiyekeke ka. Minisipe Haring Solomon, eya minyad 3 trilyon utang para gastusan. Eya minyad terror bill, banong mas kontrolado reng sasakupan. Eya minyad masika na militar, baning kontrolan ing balen. Alay po, baloy nang inyad na, ginunga na, tinan mo kong kabyasnan, makatalastas, king mayap at marok, bakong masaleseng asakop ting sasakupan ko. Minyad yang, simple mo, kabyasnan nga na. Ban kanita, balukong sakupan, denggang sasakupan ko. At manibat po kanita, megi ang kebaluan, ing kabyasnan ng Solomon. Basa niya po kareng libro daring hari, ing kwento ng Solomon, bayo nga intindihan nitang kabyasnan na inyawad na King Dios. Itamungan po atintang pakis sabi King Dios. Itamungan atintang panalangin King Dios. Sinabi ko kaya kayo napon, pati yung manang Santiago, at inyang pakisabi no rening anak na may pwesto lasa po atang magarya ing Gino. Mig-survey la po minsan, balo na kwento ko na kaya kayo ni. Mig-survey la minsan, dening Madre Carmelite, King Angeles. Halo pa daw po ring Madre tamo kene. Nano maralas ing anya duwandang panalangin ding tao. So linawe daw po retang papel, pinilang dala. Ing mumunang diling linto, pakisabi da ring tao. Ding da kala pupunta ka rin, ban manalangin. Ing makapag-abroad lasa. Ting mumunang dili. Aniwala kayo oli. Makapag-abroad lasa. Nanong dahilan? Balang mikwalto. Balang manintunan dakal. Uling kabalitan la rin kay abroad. Hanggang kiti kaya katama. Dakal pa dalang pera. Makapagawang bale. Minsan nating metong tao, mga diyaking Gino nga na, Gino, tumod ko sang loto, 100 million. Sige na Gino, kailangan ke, tumod ko sang loto. Nga na ning Gino kaya, o nang gawan mo istong tinod kang 100 million. Den kapit na po, ibiya ko karing pakakalulo nga na. Nga na ning Gino kaya, loko mo nga na, nung eko nasa balo, ing mo muna mong dilinggawan, sali kang apulong BMW. At nga na ning lalaki, syempre Gino, kailangan kayong sakin, potang pamudbud ko ring pera ka ring pakakalulo. Ne, galing mo ne. So, itamungan po tintang pakisabi kayong Gino. May kwalta, abayaran ning utang, may kabale, minawala sa ring familia tamo, eta na sana sasakit. Yaliwa pang pag nasanta mo, King Bie. Hindi po yung tandaan niyo. Aliwa, ing mahalagang importanteng dealing perlas yang interest yo. Aliwa, ing interest yo, nung makanano yung akwa, ing importanteng pibanjan ay ta. Pagana ka na po ning Gino. Importante, naning panalangin nyo. Etong panalangin. Importante, nanong anya duwan nyo, nanong pagsabi nyo. Importante, baluan nyo pa. Makanano yung kamtan, ing importanteng bage ay ta. Ngarapin pong pratis sasabi kayong English, it's not the destination, it is the journey.
Ing importante ali no ka rin kamiras. Ing importante makanano kang miras ka rin. Nya makanini ko pong bilib kayong patron tamo Santiago. Metong yung maglakbe. Naman siguro isipan no yung miras. Basta importante makanano yung manatiling masayang maglakbe. Eko manalangin, mi kabale ko sa ikayong familia. Mi kwalta lasaring anak yo. Ali, manalangin kayo na aldoldo gawa na ni nga pong Ginoo. Apanikwanan nyo sang manatiling tapat at masaya king metong at metong. Kaya po, kayo pagnasan, ni kamasanting ko ang bali. Panigobran nyo, makananong manatiling metong a familia, masaya at misasan metong aldoldo nagewana ning Dios kimbiyo. Itay importante. At makananutang agwayta. Well, atin yan tuturong aduang paralan ng Ginoo. Mumuna nga na, pisali yung ega na gana. Pisali yung ega na gana. Po pisasabihan ng pisali. No niya itang amanong ega na gana. Makanano mong akamtan itang maging masaya ka, maging tapat ka kimbiye mo. Dapat bibiye mo ing ega na gana nanuman ing gagawan mo. Bisa kang maging masaya at maya patatang, dapat 100% bibiye mo yung sarili mo king pangatatang. Alitang magobra ka ng 8 oras, kay bataning 8 oras, munta ka keng nightclub, minom ka rin. Bisa kang maging mayap at masayang pengari, alitang pagluto mo ring anak mo, kay batanita matudtud na kabahala no kembiyada, pigluto mo na lang. Dapat 100% babiye mo ing sarili mo aldot bengi, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, buo ing biye mo king nanuman gagawan mo. Eko po parinen mo magmisa ko, eko parinen mong Domingo, Lunes, bahala na ko kimbiyay, wala akong pakialam. O Martes, ala naman misa, na ako man pari. Pari ko po, hanggang niya kung dili king kwarto ko. Pari ko, hanggang matudtod ko. At lalo kong pari, andat magsadya kung humilya kaya kayo balang Domingo. Pari ko, 24 oras, 7 days a week. Bisa kayo naman maging masaya at kontento kimbiyayo, ita po, panigopra niya, makanano ka maging maya payasawa, muna makagising ka, kotambengi, wala na kang pakialam kayong familia mo, dapat 100% ka makatutok kayong biyebinyenan ng Diyos kaya ka. Makanyan mo naman po, ita mo nga, ring lectors, commentators, sila mo lectors na yung mamasala, dapat bayo lang mamasa, practice de, bayo lang mamasa, basan de, pan kanito po tang maraplaken din. Or EMDC, ela maging masang EMDC rin. Nung EMDC la mo na mag-serve lang ng Domingo. Kay batanini maglasing la. Wala nung pakialam. Po. Dapat 100% babyeme ing sarili mo na naman binyanan ng Diyos kaya ka. Amen? Kaya? Kadwa nga na. May ngari kong taong bali. Lulwalyo ing luma ampong bayo keng kabinet. Namburi sabihan ng Diyos. Dapat biyasa ko pong mangulap. Biyasa kong mamili, biyasa kong magdesisyon, nanong importante, ampong nanong makayang importante. Nanong lilipas at nanong manatili. Nanong talagang kailangan niyo at nanong pwedeng pagpaliban na pa. Ngayon magkasakil na rin familyayo, biyasa kong magdesisyon na ano talagang importante. At detang
pagluho mo, pang-display mo. Ewan mo pa sa liwan dito. Dapat balo yung pilinan nanong importante kimbe. Anyang melahar tamo, ikit yun eh. Nanong importante, deng bale, ay saguli malahar la rin. Nanong importante, deng familia. Hanggang malahar yung bale, basta't miyabi-yabi kayo ng familia. Deng mga kwalta, nang importante ka rin, deng pera da, araw, kot na niya Bill Gates, kot na niya ninuning meteng reng mga kwalta. Nang importante ka rin, ring kwaltada, ali. Retang meging tapat, mikiyabe at may kikaluguran karela. Teng importante. Kut na nyo ring anak, nang importante, dakalat pialungan, ali. Yung importante, ninong meging kakyalong da. Yung atandanan da ito. Ren pialungan, saguli, lumipas yan. Pero ninong akakyalong da, itong importante. Reng mga tuwa, kut na nyo lang, nanong importante, itang miras lang 80 years old, ali, nune nino retang meging kakaluguran da. Deni ilang importante. Dapat biasa tang mamili, biasa kong magdesisyon. Nano talagang importante kanako kimbe. Then ilang mong dalan mo, kimpa maglakbe mo. Di nga liwa, well, pwede mong ilele at ibili. Amen? Amen. Minsan nating metong taong maganaka. Uling maganakaya ang pong mapangadi. Pepakit yung Diyos kaya. O sige nga na. Uling maganaka ka, tinanda kang atlong wishes. Maski nanong anyaduan mo, ibiyeko keka. So minisipin tao, nanong anyaduan na, kingapong gino. Bayo maging masaya. Mimisip ya, mimisip. Kabang mimisip ya, aga na kanining asawa ng makatak. Aga na kanining asawa ng mumutos kaya. Aga na kanining asawa ng mapakyalam. Aga na kanining asawa ng dudul ng dudildil kaya. So minuna ng inyawad king Diyos nga na Ginoo, hanggang makarine po. Ing mumunang anya doon ko, pwede pong papagpainawa na ing misis ko. Sinawa na ako po kaya papagpainawan yun eh. Nananing nga pong Ginoo, ay naku nga na. O sige nga na. Uli sinabi ko kaya kamas kinanong anya doon mo. Sige. So imilyari, tutuking aldo, may atake imisis na. So niyang may atake ng isis na, kunwari kikyak, pero kay pilulo mo na, may libre ko rin. Ano? O na magtakaya po, ganang makirami kayo, metong nasasabihan. Pare nga ra, makalunos na kakanyan. Ala na kayong ikit, mas masipag bang babae kalupanan ng asawa mo. Pare, makalunos ka, ala na kayong ikit, mas maganda kang babae kaysa aking asawa mo. Ay, makalunos ka kanyan, ala na kayong ikit asawa, mas malingap kaysa aking nan babae. Ala na kayong ikit asawa, mas maganda ka kaysa ang asawa mo. So itong bengi nga ito, minisipyo. Wapin nga na, migkamali ko ata. So mintay king Ginoo nga na, kadwa kong wish, pwedeng ibalik na yung asawa ko? Amimiss ko niya, ano makanyan. Nga na ng Diyos kaya, o sige, uling sinabi ko mas kinano, sige, bukas mo rin, miya yung asawa mo. Bigla, may biya yung asawa na. Abe na naman. Masaya, metong nang wishing mitatagan. Is tumigkamali, na pwedeng akorek. Metong namo. So, minisip yan. Manyad kong dakalapera. Ay, ali, dakalaring manyad ka na ako. Manyad kong makabambi. Ay, ali, poto, miras kong 200 years old. Pa mamatay-mate. Nanong manyad kong dakalakakalguran. Poto, guluan da ko. So, mimisip yun po nanong anyadwan. Hanggang ngayon ayisip, linapit aking Diyos. Ginoo nga na, may kamali ko karet ang aduang inyad ko kaya ka. Metong na imitatagan. Gusto may kamali ko, kaya na pwedeng i-correct. So, nano pong kutanda kayo? Nanong masanting anyaduan ko kaya kayo? Nano ing masanting pwede kong anyaduan kaya kayo?
At nga naning Diyos, kanyan ka pa yata tinod. Ining suggest ko nga naning Ginoo. Manyad kang metong apuso na biyasang pasalamat kanako maski nanong ibiyeko keka. Metong apuso na biyasang pasalamat king Dios maski nanong ibiyeko keka. And the man lived happily ever after. Anyang medina niyang pusong biyasang pasalamat king Dios maski nanong ipagkalob ning Dios kaya. Amen? Amen. Nganapin po ning lumang tipan, seek ye first the kingdom of God, and everything will be given to you. Panintunan mepa ing kayarianan ng Diyos, then gana-gana ipagkalob keka. Amen. Tahimik tala pong ining idawon king Dios. Kasabi-sabi ko pa mo, eta mo nanong adwan king apong Ginoo. Saliksikan taya, nano talagang kailangan king puso tamo. At tahimik talang ipanalangin king Dios. Kaya betala po karing panalangin tamo dahil mag-wedding anniversary Antonio at Angelita Bondok para po karing special intention ng Cleofe Orejas Mendoza at para po karing kapatid tamong mag-birthday Ina Cassandra, Adelaida, Mariel, Joyce, Christina, Mondale, Natalia, Marlen Sabado, Brian Sunglao, Cheska Sunglao, Marlene Aquino, Joyce Manalo, ampoy Elaine Ramos. Pati na po ring barangay Sitio Virgen de los Remedios, ampoy barangay San Nicolas. Tahimik tala pong idawon king Dios. O Diyos, ayib pami, emi po sana paboren, na matakap karing puso mi, ing pamanintun mi keka. Emo sana paboren, na ring miyaliwang bageng makayato, bulagan da kami, at tuknang keng manintun king kekang kayarian. Itulid mo kay sana king kekang dalan at katutuan, king lagyo ng Jesus, Aginumi. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanin sana yung ginuhit yung daon karinggamat mo. Kaya kapurit kaligaya ning kayang lagyo, ning kaya katayin ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginutanggapan mo reting ain, ame piling ibat karing dakal mong regalo. Manano na sanang deting misteryo, pabanalanda kami, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayungan, At kaya kante, isipan niya't luguran ng Diyos. isipan mi at kalugot. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan da parati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaus na kami king kayang ligaya, aginawa kaya kaming anting lahing pinili at banal abalayan. Uli nita kambeda ring sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay ibami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinape ampong alak, at adon ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na lang Jesus, ding kayang kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiyang kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti
ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kaya kang dulang, katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kaya kang anak. Ginoo, alakang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang obye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano no karin lapaman at ding sablang tao king mabilugayato. Lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan. Puwat ang akakit ming gagaan mo para kaya kami. Kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya. Ibang mayupayang toto. Kagum ning Espiritu Santo. Pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangang ngini po anting metong familia. Abi-abi tamong may papanalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Hingal do
tukso, emo kay ay sa ulking tukso. Ngunit ikabos king maro, ikabus mo kami o ginuking sablang maruwak, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopan ning kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayopayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunay lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka, Antemor. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong, kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kapayapan po. Kini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingat siyo karing pibale-baleda, na bisang tanggap communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you again.
Panupayayo po atinta mong kaduang homilya. Iba't ya po ini karenggang ubisbo tamo. Panimuna ng Apong Ambu, Ibishop Ambu na taga Betis, Kalupatamo. Ya pong presidente ng eni ding CBCP, dengan Obispo Pilipinas. At pakisabi da pong basa niya iting sulat da karenggang pisamban ngening Domingo. So panupayayo po, isummarize ko niya mo ing sulat da. Nga na nga pong Ambo, may gumpisay ning sulat, anyang sinulat ya ing presidente da ringgang obispo Mabiluga Asia, ing Arsobispo King Myanmar, papasaw piya, panalangin talas sana kanu, ring taga Hong Kong. Uling tatakot la, magumpisaan niyang mipasaya itang new security law. Tatakot la, uling keng batasay ni, pwede doon dakban, basta't mitipon la, basta't migrali la, kay bat karakap da karela, idalado king China, karin eno luntong pasibayo. Nga na ning Chinese government, ala kong dapat pikat takutan. Basta eko magrally, eko magsalita laban kaya kami, ala kong dapat pitakutan. Nga ring obispo, balumi po nanong buri ng sabihan nita, uling makanyan mo naman ing malilyari kening bansa tamo. Anyang mipasaya ing anti-terror bill. May gineng batas, may pirmane ponting batas. Tatakot la rin da kali Pilipino. Potakad na lang marakap, basta't migrali la, basta't atin lang pinos, basta't atin lang asabing laban keng gobyerno, kad na lang marakap at makulong la hanggang ela pa ma-accuse na nung kasalanan da hanggang magsuspetsa la pa mo. Makanyan mo naman sabihan na po ng gobyerno, ala kong dapat pitak-pikat takutan nung ena ko man terorista. Mas makatakot po ito. Balumi nga ring obispo. Balumi makanano yung misara ing ABS-CBN, uli na ning muaya, ing mayupaya karela, makanano lang may kasuhan ding king Rappler News, makanano lang ring ilang obispo mismo may kasuhan lang sedition, di Bishop Ambu, di Bishop Bacani, kinasuhan da lang lalabag kem batas, makanano yung hanggang ini makakulong Ilayla de Lima, uli na mo ning amano na ning metong nga drug addict. So makatakot nga ring obispo. May nga ritang tugak, makababad keng danum, ditak-ditak, papalide ing danum. Naman balo, na miluluto ne, uling ditak-ditak deng papali ing danum. Ining malilyari kaya katamo nga ring obispo. May nga ritang tugak, kaya taman pansin, balata mo normal pa yung gana-gana, balata mo pwede pa. Pero ditak-ditak, kakaltasan da na yung kakatamong upayang magsalita. So pasalamat la po ring obispo, maski makanano atin keng gobyernong gagawan pa agpangking karelang konsyensya, maging tuto pa keng tungkulan na mi paggalub karela. Dakalu pa rin yung kakatamong keng kongreso na bala mo na makirandam ka ring tao. Dapat representante tala, pero elam man makirandam. Nanong burida yung gawan ta, nanong burida.
tabang karkal kontra, dakal ko kontra kaniting anti-terror bill. Anya ing pakisabi damo po reng obispo, sana po manalangin tamo. Taimtim manalangin para kem bansa tamo, taimtim manalangin para karing mituturan COVID, taimtim manalangin para karing mga bankrupt a negosyo, karing misasarang negosyo, karing milalako obra, karing dakala pakakalulo, manalangin ta talaga para kem bansa tamo, talong-lalo na para king pamisasan metong at kapayapan tamo. Ita po'ing panalangin niyo. So, imbes na makirandam kayo king nanuman kalaraman sa biyanda kaya katamo bukas, masanting punggawan, siklawud tamo, at manalangin para king bansa tamo. Ita mo po yung pakisabi da ring obispo tamo. Salamat po. At dito ka announcement po, atin lang meeting denggang EMDC kay bat naning misang 5:30 ngening Domingo. Kita mo po at minsan pa po pasalamat ko karing ega na ganang sinaw napon po kayong milabas tamong fiesta. Talakad da po para king tauling panalangin. At para po king bansa tamo, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, ing ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sa blambabay, nuwan niya pa naman yung buwaning at siya mo Jesus. Santa Maria Indonin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. simpliya mo po yung assignment tamo, nganing parumingo, painawa ko pa. Eko manintun nano-nano, eko man manalangin nano-nano, simple mo, painawa ko pa. Okay? Mumuna ko na yung pundiling sasabihan ng sarili ko. Painawa ko pa. Thank you po. Ating ginumanatili akya kayungan, At kaya ka, bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos ating kekong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo midaune, umekay king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, king King Diyos. Diyos. May piyabak po, dakol po salamat king kekong pamanagon, ako po papalakpak, kaya nung usuita, at may payabak po kaya kayo. Salamat po. Maya payabak. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulo. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat,
at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayab karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.